wafaka wena inkonzo waze wanginika nezimfundiso zakho wavuleke engqondweni wangena wena wafaka inkonzo zangu kugcine lapho wanamngelisa umoya yingcwele ufezeke isithembiso sabalele basho bakhuluma kumnyameni e-Hadesi basho bakhuluma kumnyameni e-Hadesi wathi sokwamkela amandla wakubona ukuthi umoya yingcwele wekina phezu kwethu ngakho masamkele ngakho masamkele lo moya wonamandla Nkosi ngiyavuma ngiyawubona disappear